Ассалому алейкум, бародарои форсу тоҷик. Аз Тоҷикистон, аз Фароруд ва аз он сӯи Амударё. Як видеонавори нав дар канали ман. Номи канали ман Садои форсу тоҷик аст. Ин видеоро то охира тамошо кунед. Илтимос, бародарои форсу тоҷик. Ин видео дар бораи бедоршавии халқи форсу тоҷик аст. бародарои Фароруд, Тоҷикистон ва аз он сӯи Амударё, илтимос, бедор шавитон. Ва дар поёни ин видео комментарии худро нависед. Ин видеои хуб аст барои ононе ки худро форсу тоҷик мешуморанд. бародаро, илтимос, дар ин видео як бародари мо аз шаҳри қадимаи Бухорои Шариф бисёрам гапҳои хуб гуфтанд барои бедоршавии халқи форсу тоҷик. Халқи форсу тоҷики Фароруд, Тоҷикистон ва тоҷикони он сӯи Амударё. Биёед акнун ин видеои бо ҳамроҳи шумо ман ҳам тамошо кунам. Бародарои тоҷик, бисёрам муҳим ин видео. рафтем тамошо мекунем. Моим фарзанди Бухоро агар тоҷикӣ надонад, ин афсӯс. Дил месӯзад, ҳақиқатан. Дил насӯзад, акҷо оташ пайдо мешуд. Акҷо азоб мекашид ки ту чӣ кор карда истоди? Ки мардум намегӯяд ме агар фардо ин забон гум шуда равад, мо чӣ кор мекунем? талабаи чорум курс ҳастам. ҳозир гуфта мегузарам, маърифӣ мекунонам. 2019 сол, яъне ки ҳамун факултет буд, дохил шуданам ҳам як худаш торих аст. Як худаш таърих мешуд. ҳозир охарин курс ҳастам. Инам як 4 сол хондем. ҳозир хатм мекунем, яъне тамом мекунем, ба охар мерасонем. медонед, акун мо 4 сол ҳамин хондем ки барбир маҷбур мекунанд ки ба забони адабӣ гап занед, ки ҳарчанд мо фарзанди Бухоро, ҳатман мо донистаномо дар кор ки мо забони модари мо тоҷикӣ аст, яъне лаҳҷаи бухороӣ. ба фикри ман ҳамин зоида шуданам ки ақлама гирифтам, медонам ки ба забони ҳамин лаҳҷаи бухорои тоҷикӣ гап мезанем. Кӯча, яъни дигар ҷой. лаҳҷаи бухорои тоҷикӣ, лаҳҷаи бухорои тоҷикӣ форсӣ. яъни дарӣ ҳам мегӯянд. барои чӣ дарӣ мегӯянд? яъне ки ҳамун рӯдаки ино иҷод кардааст, ё ки ҳукумати самониён ки забонаш форс дарӣ буд, ҳамин то охари ҳамин манғито сулолаи аморати Бухоро буд, форс дарӣ мегӯем. фои интохин чихел мегем, насталиқ мегем, навиштаҷоти насталиқ, он мушкил аст. он як хаттоб шудан лозим ҳаст. ман хаттоб нестам, аммо ки метавонам ҳамин агар китоби навиштаҷот бошад, беками кӯз хонда, тарҷума карда метавонам. ба 2-3 забон бемалол тарҷумаҳо карда метавонам. Бухоро ба асараш мо 1 то 4 синфа ӯзбекӣ хондем. ӯзбекӣ хондем. аз тарафи ҳамун педагог андак носоглом буд тарбияи худаш. яъне медонед ки он вақтои мо 2002 ман мактаб рафта бошам, дар давоми 4 сол медонед ки он вақто педагогҳо вай буданд, андак асабона буданд, мезаданд бачаро, мезаданд. ҳам хелин буд. ҳам указка мегем, ҳам забони худоҳо бо указка мегем. ҳам хелин буд. якун бача шӯх нашавад, бача мешавад латта мегем. худо раҳмати тӯтем мегуфтанд. баъд гирифтан аз 5 синф то 9 синфа русӣ хондем. ҷого намедорам, яъне баҷо намекунам ки русӣ хондем. тоҷикӣ мактаб набуд, чӣ кор кунем? лекин мо аз
Hozirgi Yoshovbandida un vaqt harakat mekardimki همین jargoni xudomo ya'ni lahjai buxoroyimoni dast kirیم که گم نشود. یعنی که حضور میبینیم مثلا سالاشونه چند گوییم 17 ساله 18 ساله بچه ها گوییم اول مایده های گوییم اگر 2005-2010 هم سال بچه های گیریم اگر حضور بسیار کلمه ها رو ویران کده گپ زداشتیم. مثلا ما مرچه عادی حشرات زمین میگشتگی مرچه میگفتیم ده حضور چمالی میگوید چی باید چمالی زمستان مثلا حاضر هم زمستان تابستان میگوید قیش یاز میگوید. این خیلی نشدن اجدر کار تیرماخ خدا ما هم رسوم میکردیم. من این چیز جگو نمیدونم تم میگیرم بجا نمیکنم یا که آسین میگفتیم از سببی که من اوز خوندگیم که حرکت میکردیم که لیکن حرکت میکردیم که همین بین همین دوستان جای راهوبه حرکت میکردیم که همین کوچه به حرکت میکردیم که ازبکی بین نکنیم قطعی نکنیم. یعنی که تازه تر دست گیریم خودمو بیچه فکر خودمو لیکن زبان حقیقتا هم چه ویران شده رفته بود است. 15 سال به نسبت تنگیریم حضور مردم بیناشان ازبکی صحبت کرده صدای افسوس میگن. لیکن ما حال هم دستگیته ایستادیم همین تاجیکی حرف میزنیم. شهر میدونید 90-80% فویز که تاجیکی گپ میزنن. یعنی که کوچه میبریدم تاجیکی سلام علیکم تاجیکی پیش خیشتبار میریدم تاجیکی دهلیزی سینف با ما وقتش با تاجیکی حرف میزدیم. من حاضر فهمم داخل مکتبا با که من میکردیم که دهلیز بهم گپ نزن تاجیکی ازبکچه گپ زن. این زبان مادری زبان هست. این فرزندی بخورو اگر تاجیکی نداند این افسوس دل میسوزد. حقیقتا دل نسوزد اگجا آتش پیدا میشد اگجا عذاب میکشید که تو چیکار کرده ایستادی که مردم نمیگوید می اگر فردا این زبان گم شده رود ما چیکار میکنیم. از یهودی ارنک نمیگیریم. یعنی که زبانی بخوریشان را هم گم شده رفته ایستاده است در کتاب سرخ در اومده ایستاده است. زبانی بخوریشان لهجه بخوریشان میگن در کتاب سرخ در اومده ایستاده است. ما باید مثل همین نشود گفته مردم حرکت کردن از در کار که بیو خیلی مکتب بانی کاروی رسمی بانی کاروی رسمی با ما کارما نیست. ازبکی روسی بیمالول لیکن کوچه با کی گپ میزند تو به چی با تو تاجیکی گپ زدشتی کده کی گپ زن کوشش کن یاد گیر. از 15 سال تا همین دورای ما تا همین سال گیریم اگر تفاوت دبدله جرگونی خودمون بگیم اگر دبدله چای کبید دم کدید بسیار زور شده است که وای سفر دایسم آمد اگر وقت چای سیاه دم کنگید اگر وای نفهمید چای سیاه چی چای فامیلی هم نفهمید. همین از سببی که همین نمیدونم محیط خانه بایم از پدر و مادرم این وای میشد تاثیر کردن از در و یک زنجیر کندگی بریم میشد. ما علاج نیست. زبان خاص خودمون همین بلینگویزم میگوید این چیزا. بلینگویزم یعنی میدونید که زبان ها رو همین ویران شده زلیسونه سیسونه شده رفته هم تخینه شده رفته علاج نیست. مکن قربان زدسکتری چیزا میشد. یعنی که از دیه ها شهر با آمده جایگیری شدن. یعنی که ازبک زبان ها گرد اطراف ما میدانیم که حتما زیاد ازبک زبان ها شده ایستادین. ازبک زبان ها آمده ایستادین تأثیری همون
یعنی که از تاثیر مکتب ها گیتم میشد انا حضور گفته گذشتم وای پدر و مادر من پدر و مادر از майдагиш همون توجیکی گپ زده توجیکی با رویه کنوند بچه هیچ گوه ایساش نمیبرد توجیکی که ما به هم ازبکی گپ میزدن ها ازبکی جواب میدادیم مکتب با خانم لیکن دهلیز کوچه توجیکی بود دست میگرفتیم حاضر دکادهی 2010 رفتشتست 2010 من اسمی رفتشتست دکا ما پاید 20 سال 30 سال زندگی کردگی بیبای بابا بودن اونا کدام زبان گپ میزدن زبانی توجیکی گپ میزدن چیکار میکردن майда бача эрка мегана чӣ мегуфтан фольклори тоҷикӣ ба ғазалча шеърча мегуфтан одди яктамандашон хандовар чиза мегӯ ҳозир ёшигитона таёдатон оварданатон мумкин гавора ҷумон ҳашарота медонида ҳозир ҳамаи чӣ биёед агар мага мӯлкас намедонад ё шоҳбан пурсед намедонад гавора ҷумона худо раҳмати тӯтем бинан агар шеър мехонданд гавора ҷумон 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 бачата ҷумон 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 эй ту куҷо меравӣ манам барӣ ман аз ин ҷо шавам даргумон ҳамтухин шеърашон буд акун калимаҳош ҳамин аз хотирам буром диги майда будем ҳамтухин шеър мехонданд бо як шеърҳо буд масалан амак ба нисбат када мегуфтанд амакам бен амакам нимтаи нонигар макам нагҷои фольклори бухоро кӣ иҷодиёти даҳонӣ уштур ба чамон дар баландие анамун лабҳои уштур хоракандие нагҷо медонад ин мардум ин чиза ё ки яъни машҳуртарин ғазал ҳасту ака нишон хондагӣ дар биёбон най намохтем хирмони гул дар гирифт доде ба одам кайф мекунад ба лаҳҷаи мо гӯем агар ҳузур мегиред ҳозир мардум ин фольклорҳоя намедонад ин чӣ мегӯед масалан ин чӣ мегӯед ин мухаммасҳо шеърҳо фикри ман ҳар ки худаш бивобаста бед ҳоз пантуркизм шавад ё ки дигар чӣ шавад инсон ақлнок шуур дорад идрок дорад фикр мекунад ки ҳай равад пантуркизм ё ки дигар чизҳо ман ки забонама гум накарданам дар кор пага ман бачаҳом ба мерос монданам дар кор ҳамин забона ҳаракат кардам ин чизора ҳаракат кардам лекин ман фикр мекунам ки то ҳол 100 сол баъдам гум намешуд забони тоҷикӣ ман ҳамтор фикр мекунам ки мо ҳастем ёд метем акун баъди мо чутӯ да худошон мегиранд ина вақт нишон метед акун вақташ меам буд ин чиз чӣ хел сер кунам чӣ хел масалан пӯшам чӣ хел корҳо кунам ин баҳона шуда наметавонад ба фикрам мана забон ба баҳона шуда наметавонад пӯштан хӯрдан ё ки зиндагонӣ кардан тарзи ҳаёт ин баҳона шуда наметавонад забон ин дигар чиз пӯштан хӯрдан кор кардан ин дигар чиз мо кӯйна шаҳра ба чиш мо авлодо мо амирзодо эшонҳо вайҳо мо медонем ку яъне ки мо кадом ото бобомо кадом зубон ба гап задан кадом зубон ба иҷод кардан ё ки кадом зубон ба навистан ин шаҳри бухоро ман намегӯям ки аз беруни шаҳр ҳам намедонанд гуфта шаҳри бухоро бояд донистан аз заркор ки ҳамин лаҳҷаи бухория гум накунад якта одам бошадам ятто ки якта одам бошадам ки ҳамон ҳаракат карданаш заркор ки фарзандояш ба ки ёд диҳад ҳамон забона ман фикр мекунам ҳоли
گم نمیشد، از بین نمیره تاجیکی. شما خاطر نگیرید، از بین نمیره. من این چیز باوری دارم. اکنون دیگه فکرش چخیل میشد، چخیل گپ میزنن، چخیل فکر میکنن، اونو هر کی خودش فکر. همین زبانی فارسی شروعه. یعنی که چی؟ من سرود میشنیدم، یعنی که به گوش من، به نظر من خیلی قشنگه بود، خیلی قشنگ فهمناکتر بود. یعنی که میشنیدیم، یعنی که بسیار خوب بود، یعنی دلکش میگن. همینه، سرودش خیلی بسیاره. مثلا آقای موین پراکتیک خیلی کم است و همون که منو مقصر نمیبینید. Инак бародарои тоҷик, ман ба хулоса омадам ҳамин видеои тамошо карда. ин бародари мо аз Бухоро бисёрам чизҳои хуб гуфтанд. як пешниҳод дорам. пешниҳоди ман ҳамин ки илтимос бародарои тоҷик ки мегӯяд мо o'zbek ҳастем, не, ин хеле не. тоҷикҳо гузаретон ба ҳуввияти худ, ба ҳуввияти тоҷикияти худ. чанд қадар шумо тезтар гузаред, ҳамон қадар хуб мешавад барои шумо, барои бародарои тоҷики ҳамин мобайни гӯем 50 сол 70 сол ба o'zbek шудагӣ омадагиҳо тоҷикҳо, лекин ин тоҷикҳо ҳастанд. шумо гузаштанатон дар кор ба ҳуввияти тоҷикияти худ. агар шумо тоҷик бошед, шумо гӯед ки ман тоҷик ҳастам. рус карданатон дар кор не ки шумо тоҷик ҳастед. агар рус кунед, дили шумо, дили ҳамин тоҷикияти шумо мегӯяд ки ман аз дигар ман баргаштанам дар кор ба ҳуввияти тоҷикияти худ. ин буд як пешниҳоди ман, бародарои тоҷик. биёед акнун ҳамин дуюм қисми ин видеои тамошо кунем. ин видео аз ду қисм аст, аз ду қисм иборат аст. аз ҳамин сабаб